Jai, kami siyang bayhan. Pasok mga suki. 20-20 lang. Ano na? Kwarta po, 50 ra. Hello guys, we're here in Sugbo. Sa ganyan siya dire? Sugbo Mercado. So, namili mo dito og mga pang-OOTD ni Sherlyn. So, gusto naman Jai ang kuan. Hindi lang Jai. Kapoy kayo Jai. Manamin sa po Jai. Joke lang. Mahal kayo! Utang lang sa... Utang di. Huwag mo abayran. Nami dire sa Sugbo Mercado. Naat sila yung mga baligya dire na mga OOTD for your summer. And then, we'll go to the food bazaar. We'll eat there. Didira yung katino? Ay, sorry. Nice kayo. Nice kayo dahil. Yeah. I like this one. Ay, white namatay mo kung ano kanina lang. Okay. Nice day? Yeah. I like it. Tingin doon. Girl. Balitan lang doon ka. Kumpre na kita ni ba eh. Susuwi? Wala nakakumingking sa earning chart. Diyan nga earning day. Earning sa YouTube. Go! Shop all you can. Dahil naapas YouTube. Ang kwarta tayo ako nakuha. Kaniti, pila ni? Pila ni? Ano naman? Wala mo siya style eh. Pila? Same ra? Ay. Na, chada na. Chada ni? Wait lang. Chada Jai. Kami siyang bayhan. Wait lang. Wait lang, good Jai. Can you just wait for a while, okay? Hindi mo, nagikunin mo konti nino. Ano na? Kwarta po, 50 ra. Pobre na ko, Jai. Pero nice kayo. Alam, tiwik lang. Kadibog ko, ani. Saan siya nga? I like that, Jai. Pwede na siya mag-close kung dili kayo mag-open. Bili na kayo suki. Sige, nakanta gani? Pasok mga suki. Pasok mga suki. 20 lang. Pasok mga suki. 20 lang. Seryoso. Joke kayo. Ito man. Kani or kani? Nice kaya po siya. All of the above. Nahurot ang korta niya po. Bubre na kuti. Comment below. Which one, guys? Come back here tomorrow. Ito asa chada dai mim. I like the white good Jai. If I have to choose, I like the white one. That one dai. Simple. Dinagi may ikot yan. Dinagi may ikot. Kayo. Okay, sana na. Dabi, gidagi ka loob. Sana lang may ane. Mamamatiyan natin Jai. Tsadaan, kitiwaan niya eh. Wala lagi. Hindi lagi. Pwede tabunan ginanto kay. Allergy mo gito. Tagit ka magkabutan ko. Ginahan kay ko niya eh. Pwede pang future na lang ni. Oh, pilit na lang daan lagi. Mapasot raman na mo dito in the future. Gamit mo ba yung oil mo gamit ka? Okay, na siya napilian. Wala po. Aw. Pero humo kay siya no, grabe ka humo. Ha? Igayo ana. Dali na mayo. Think positive. Walang ayaw. Nanagi ko ginana oh. Kuya, asa ka ba ito ginana kuya? Bato sa Thailand, book flight ko mo yan. Weh! Naghanag ko ata karon. May mga version ani pero kanang straight square pants yun. Pero dili ning ani. Harem man eh. Model ka?
Freelance. Vlogger. When you first came in earlier today, kita ikaw, I already knew it. Sabi ko, anak ko nga, model na. Model level pa tayo. I used to work with photography, Manggod. I'm from Manila, actually. I used to work, I used to work with photography before. So we shoot models, we do magazines. And Yeah, I tried akong agency sa Manila is supposed to be, wala namang gikay ko ni-open din sila. Talent agency ko ni Titans. Titans. Hey guys, you should come here at what do you call this? Sugbo Fairs and More. It's located right next to Sugbo Mercado. It's really fun in here. It's really decent in here. A lot of people come here just to buy different stuff, from clothes to the handmade products and jewelry, that's mine, and some other stuff. So come here on a weekend base. It's really good. Ano, why not? Let's come here. Yeah, make a vlog. No! Why did you? I did not. As a matter of fact, this was my pet. You know what happened? After a 1-month travel, when I came back home, it died. Nobody fed it. Oh! The more Your pet, kuya? it's no longer my pet. It's just the remains of it. The more I get hold to it, the more it hurts me. So I have to let go of it. It's just waiting for the right owner. What's your name? Shirlene. Charlene Warren, but everybody knows me as Indio I'm Arts. not really kind of this because I'm a marine I know. enthusiast, I know. so I'm a diver. I know. Oh! Joke lang. Funny. Shark. No, it's not a shark. Oh yeah, it's a shark. Look at the shark. It's a bull shark. Both. This one too. Uy, nag-ano ko sa inyo. Ano na snake ko? Dude, I am selling travel products here. What do you expect? Fancy golds? This is made from natural colored glass beads, so di siya ma-fade sa tubig. Even if you take a shower with it every day, Nice kayo. walay mausap. Then the good thing about this one, bisag man nato gani, di siya sakit. See what I mean? Do you feel anything? Wala. It looks okay. Now let's try the rainbow blue. Okay. Now I want to make you look sexy. This is just a suggestion. If you will like my idea, here's what I'm going to do. Come here siya. Double. Ang akong buhaton ani is ang usa naa sa taas, ang usa naa sa ubos. To Oh. make it more look bohemian. Oh, yeah. See? Now that's sexy. With barefoot on it, 2-piece bikini, and ana dahil sa kamsawi. No, I have a boyfriend. Oh, Hindi ko kamsawi. Sorry. it's just a picture. You know? So that's going to be the idea. Or if you want it like below your ankle, ang usa is like Saan niyo mapabutang? 100 na lang. Joke lang. Sorry, pag-vlog. Ano yun sa'yo? Gusto ko doon gusto na ako, gusto sa akong boyfriend ko. Ang usa naman iso rin. Ako na yung malakan if you want. Pero now, Yes. mag-withdraw sa mi guys kay murag nahurot na ang kwarta ni Shirley og shopping. kasi nako pangutana. Kuya, hiring ba kayo maging guard? Ay, bawal. Bawal daw. Bawal. Kasi gusto ko kasi kailangan ko ng guard sa buhay ko. Oh, tanaw Jai. Ay, balik ka na taday! Patakak lang yung sa itong kwarta sa YouTube, Jai. Kuya, guard. Hiring po ba kayo ng guard? Bakit? Kasi kailangan ko po ng guard sa buhay ko, pero meron na po. Ano na po? Yung colors yung buhok kay yellow. Sa? Ai. Pero ang iyong family name kay puti og color.
Wait lang. Ay, ulo na naman ko. Anak sa pobre, way kwarta. Anak sa pobreng. A few moments later. Next stop. Last na lang git ni wag gid ay. Mawin na nga kitaan. Lo chodo lagi buyog ko. Ah, it's so dark color. Oh, mems oh. Nice kayo pagka-yellow, mems. Pila ni? 380, ma'am. Ay, mems. Gusto ka ganang 1 mems, oh. Pila ni? 380 ma'am. Bro, to ko yung... Katong ko ni Pi, nasa ka na malit na to. Kato? Metro? Metro? Mahal kip. Oh, kita ko to sa metro. Mahal ko yun. Hindi daw. Hindi na nun. Oh, okay. Ako'y kwarta. I have money. I just go around. Check. Pila ni? Sino na ba? Ano siya ba? 680. Wow. Okay guys, so malamig shopping. We're done shopping guys. So we're now back here in Cebu Mercado. We just finished filming our Dalagang Pilipina. Gadilito ako. That was not me. That's all.